inyungura amagambo. Igitondo cyiza, igitondo cy'umugisha, ibihe byiza wowe ubana n'inyungura amagambo official ko bukeye uko bwije. Umuntu w'umugabo ndagushimiye cyane kandi nyagasane akomeza kwiyereka iteka aguhe gutsinda muri byose, aguhe ubukomezi mu byo ukora byose. Byari byo nkwifuriza, nanjye rero meze neza. Nitwa MC Ruganzi n'inyungura amagambo official, ndaje ngo tuganire ku makuru mashyashya mbazaniye, amakuru rwose mugomba kumenya, amakuru atureba, amakuru areba abanyarwanda, areba cyane cyane abaturanyi ba Kongo n'u Burundi, kubera ko amakuru ya Red Tabara, amakuru ya FARDC, n'amakuru y'ingabo z'u Burundi FNDB. Nuko nguko bimeze rero amakuru nzanye, niyo mpamvu ngo hayikaze wowe uri mu majyepfo y'u Rwanda, mu majyaruguru, asirazuba, uburengerazuba bw'igihugu Gigini, Kigali, hakurya y'imbibi z'u Rwanda. Umeze mute mukopowa abantu ba BJ Hapo VP Burundi, Bujumbura, Karusi, Kayanza, mumeze mute n'ahandi muri Tanzania, Dar es Salaam, mumeze mute mwe muri Zanzibar, mwe muri Ngorongoro, Hapo VP nizere ko mumeze neza cyane, mutwumvira Uganda, Kampala, Entebbe, mwese aho muherereye hose za Kisangani, nizere ko mumeze neza cyane. Nairobi, Kenya, n'ahandi, Mozambique, bitandukanye muri mu mukaba mutwumva ibihugu bya Afurika, Amerika, Buraya, Aziya na Oceania, nizere ko mumeze neza cyane. Muti rero turavuga iki? Tugiye kubanza tugaruke ku ifoto imaze igihe izenguruka, ikaba yiswe ifoto y'icyumweru. Iyi foto amakuru akomeje kuzenguruka muri iki cyumweru, hari ifoto ivugaho cyane, yanakozweho ubushakashatsi na UNHCR, iyo ni irya shami ry'umuryango w'abibumbye ariko ishinzwe impunzi muri Uganda. Ubwo rero ubwo bushakashatsi bwari bugamije kumenya impamvu impunzi z'abarundi zanze gutaha ku bushake mu gihugu cyabo. Kubera iki abaturanyi b'i Burundi badashaka gutaha? Ababene gihugu b'i Burundi kubera iki badashaka gutaha mu mutekano? N'ukubera iki? Ubu bushakashatsi bwatangiye mu byumweru bibiri bishize, bukorerwa mu nkambi ya Nakivale, cyane cyane mu gace ka Rubondo, ahatuye benshi mu Barundi bahunze mu mwaka wa 2015 na 2016. UNHCR rero cyangwa HCR nk'uko abantu bajya babyoroshya bakabivuga uko, yasoneye ko iki gikorwa ari ibisanzwe byo kuvugurura amakuru, ariko impunzi zigaragaza impungenge ko iki gikorwa gishobora kugira ingaruka mbi kubasubiza i Burundi rwose, ngo byaba ari ibibazo, byaba ari nko kubashora mu muriro. Ubushakashatsi bukorwa hakoreshejwe ibibazo byateguwe, kandi buri muryango ugomba guhagararirwa n'umuntu mukuru ufite nibura imyaka 18. Ibibazo birimo ibijyanye n'amakuru y'umwirondoro bwite, yageze mu nkambi, uko abayeho, n'ibibazo by'ingenzi yibaza niba ateganya gutaha mu Burundi. Iyo basubije rero ko batazataha, hongerwaho ikibazo gikomeye kibaza impamvu batifuza gutaha. Ikibazo nicyo gitera impungenge abatuye muri Nakivale. Bamwe bibaza impamvu HCR ibaza igihe bazatahiraho, kuki babaza ubundi gutaha, kuki babuhura ahubwo ababyifuza gutaha aribo bakwiye kwiyandikisha kugira ngo bahabwe ubufasha bwa administratif n'ubwa logistique. Bakababaza bati harimo ikintu, bakavuga bati hari ikintu batadusobanuriye nyuma y'ubu bushakashatsi ku mpamvu zigaragazwa n'impunzi zanze gutaha. Bamwe bavuga ko biterwa n'ikibazo cy'ihohoterwa rikomeje mu Burundi. Byanze bikunze nubwo bari aho ngaho mu nkambi, haba hari amakuru bafite aturuka nyumbani, aturuka mu rugo, kandi nibyo koko murabizi hari abantu bari kunyuruzwa, niko babyita mu Burundi, kuri abantu bafatwa bakagenda bagafungwa mu buryo budasobanutse, babyita kunyuruzwa. Barimo baranyuruzwa benshi, baragenda bafungwa, njya mbabona rwose. Iperereza, amatohoza, ikigo cy'iperereza cy'u Burundi kikabafata kikabanana n'igihe, hari abongera bakagaruka, hari ababura burundu, ugasanga ni ibibazo byose rero bibageraho. Nkavuga ni nanjye ari jewe ntabwo nataha, kuko
ibibazo bihari ni byinshi. Noneho wakumva ko leta y'u Burundi ejo bundi naho nsoma inkuru zaho muri OBR, ni ikigo gishinzwe gukusanya imisoro n'amahoro cyangwa se gutoza amakori, ugasanga bahombye hafi miliyari 110 z'amadolari ya Amerika muri icyo kigo kubera ko hari abantu batatanze imisoro, abandi barayinyereza bariba, ugasanga barataka inzara mu gihe umukuru w'igihugu wavuga ko nta gihugu cyishimye cyangwa kijuse nk'u Burundi. Aba rero nabo bibageraho bakavuga ko batizeye umutekano uri mu Burundi, bakavuga ko batinya ubwicanyi buhari nitabwa muri yombi ridasobanutse nk'ivyo nababwiraga. Abandi bavuga ko bafite ubwoba bwo gukorerwa icarubozo nibasubira mu gihugu, mu gihe hari n'abavuga ko ari ubukene bukabije buri mu Burundi. Bose bagasaba ko batagomba kujya muri izo ngaruka zishobora kubabaho, kandi bagasaba ko nta mpunzi zigomba gufatwa ku ngufu ngo zishyirwe mu gikorwa cyo gutaha zitabishaka. HCR yivuga ko nta mpamvu yo kugira impungenge kuko ubushakashatsi bugamije gusa gukusanya amakuru kugira ngo hategurwe raporo, ngo ntabwo babukora kugira ngo babajyaneyo nkuko byakozwe muri 2023. Nta ngaruka mbi zakurikiraho kuko ntibakujyana ku ngufu. Amakuru avuga ko ubushakashatsi bugenewe impunzi zisaga 36,000 z'abarundi, ariko inkambi ya Nakivale yonyene ifite abasaga 33,000 b'abarundi gusa. Ni yo foto rero y'icyumweru yabagaragazaga abantu benshi b'abarundi bari imbere y'ibiro byakore NHCR mu gikorwa cyo kubarura cyo gukorwa abashakashatsi muri Nakivale. Abenshi bakavuga ko badashaka gutaha, ngo ntabwo bataha. Hari indi nkuru mbafitiye rero n'undi ijyanye n'u Burundi. Umunsi abarundi nimwe nzaniye inkuru kabisa. Red Tabara na FDNB igisirikare cy'u Burundi bamaze iminsi batana mu mitwe. Reka turebe ngo bigeze hehe, bimeze bite. Hanyuma ukibyibuka banzu kandi subscribe, share na comment kugira ngo bishyigikire umuvandimwe, hanyuma n'ibyo avuga bigere ku bantu benshi. Nicyo tuba dushaka. Tugiye muri Uvira, intambara nshya hagati y'inyeshyamba za Red Tabara n'ingabo za FDNB. Kuri wa gatano kugeza ku wa 7 Ukuboza, imirwano yongeye kwaduka hagati y'inyeshyamba za Red Tabara n'ingabo z'igihugu cy'u Burundi FDNB. Tubikesha SOS Media Burundi mu karere ka Tabunde gaherereye muri segiteri ya Rurenge mu karere ka Fizi muri Kivu y'Amajyepfo muri Repubulika na Demokarasi ya Kongo. Amakuru yize wavuga ko ingabo za FDNB n'iz'u Burundi zashyigikiwe na Mayimayi ya Kutumba ndetse n'ingabo za FARDC, ingabo z'igihugu cya Kongo. Inyeshyamba za Red Tabara zatangaje ko zagabye ibitero bikomeye ku ngabo za FDNB n'ingabo z'u Burundi, zikabasha kugenzura bimwe mu bice ndetse zikigarurira intwaro n'amasasu menshi. Wakwibaza niba ingabo z'u Burundi zisanzwe zifasha FARDC, ni gute noneho zagiye gufasha Red Tabara? Aho mbabwira ngo buriya perezida w'u Burundi hari ukuntu mba mbona Tshisekedi amuhenda ubwenge rimwe na rimwe. Muzarebe nk'ubu ngubu imipaka y'u Rwanda na Kongo irafunguye, urujya n'uruza rurakora nta kibazo, baracuruza. Ariko umukuru w'u Burundi we Evariste yavuze ko niyo byagenda gute adateze gufungura ya mipaka. Ukibaza noneho niba akorana na Tshisekedi ariko FARDC igafatanya na Mayimayi, hanyuma bakifatanya na Red Tabara isanzwe irwanya leta y'u Burundi, bagakorana. Urumva ko hari ukuntu umurundi ari gukubitwa inshuro. Abaturage rero bo muri Tabunde babwiye SOS Media Burundi ko ingabo za FDNB zasize ibirindiro byazo birimo Tabunde, Kabundabwami, Rubwebwe na Mutanoga, zikerekeza mu bice bya Kabanju kuko na Maringe muri segiteri ya Rurenge muri Itombwe. Ibyakurikiye intambara rero, imirwano yahinduye ubuzima bw'abaturage benshi, ibihumbi byabo benshi bahunze ingo zabo, bamwe berekeza mu bice byo muri Rurenge birimo agahenge k'umutekano, abandi bakajya mu mashyamba baracyabundabunda, mu gihe abandi bagiye mu bice byo muri segiteri ya Itombwe. Kugeza ubu ingabo za FDNB
hamwe n'abafatanyabikorwa bazo ntacyo baratangaza kuri iyo mirwano gusa mu minsi ishize umuvugizi wa FDNB yigeze gutangaza ko Red Tabara yateje igihombo gikomeye ku ngabo za FDNB icyo gihe murabyibuka twarabitangaje nabyo kunyungura amagambo official mu manuka hasi murabona ibya Red Tabara bavuga ko harimo kwica abasirikare benshi barimo n'abayobozi b'ingabo hari amateka rero y'ubushyamirane n'ubundi guhera muri Kanama 2023 imirwano ikomeye yatangiye kuvugwa mu turere twa Fizi na Mwenga muri Kivu y'Amajyepfo ahaturiye imbibi za Kongo n'u Burundi hagati y'ingabo za FDNB zifashijwe n'abafatanyabikorwa bazo barimo Red Tabara inyeshyamba zigaragaza ko zirwanya ubutegetsi bw'u Burundi. Yes, nayo ngayo makuru nari mfite hanyuma handi makuru ari kuvugwa muri M23 andi gutohoza neza isaha n'isaha mukanya murabona nyabagejejeho rekambe ncubukiye ahangaha iyi ni nyungura amagambo official kugira ngo yose ataza kugucika nababwiye naje kandi naje mu biganiro by'abagabo nanone kanda subscribe like na share hanyuma dukomeze twibanire ibirenze ibyo nyagasana guha umugisha. Amagambo official.